mitimu na fie ye trete me apem ye kume why na trete ho asofo na nkasa maka o mo nsem no me so de me wi the video bi be ma I say wo kan secret dia omo de omo pene say ono ade a waye ye bone no wo be wa bontia be kan da bi da eti wo yi ni secret pie pe e wo say ene ye wo yi free ho say okuwa asem na so kan wo nka bi eti ni obeyi wo free ho no ma case die eti omo de emu binom no e fa ni pakum ni mogasam no they are number 1 they are expert one ka say tima mo uti obesuma ama obi aba bekun what I say so these are the things they do so for ampaye adwai video na me de be ma was all the video no tum wi a wo de obe confirm play so one ka say me say boni onyame obedi me see me wi am the video ni be ma ono an na kai now the we are sleep in and say suffer party mu kasa say just because me can asofo a omoye fake asem abusiafo ene adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala dwumadie na ebre aso sayede ebe sumu abusiafo ensem bi ekoso ewo oman mu achese Ghana fo binum dwen ho a wo mo ente ase ni nyina efa yen asofofo ya de wo mo eyeyi eho na se de mo amunim no Canada Japan din nsem bi eba abontin fa wo binim hu yi nsem bi epie ye wei ema abrante eye Michael Adu adodo na nim ni se eye demon breaker wono suso ede ne de bi ababa betwem na abeye he Ghana fo chese wo bia wo fa ba bia eno ho asem ena woka na se de abeye asofofo adoso na ebinum enim se de wo mu siye wo mu nyuma esifane ato ensa ede afre sofo panyi bia wono suso wo be kyena dwen ede afa eye ensem a ababeda abafonten tan so Ghana fo bebre na entia se wo ba be kyerkyere mu se de mamonim no too much de yen ye kra ye de biba ensem no ye te a ye ntena ye to so ye domu asuko enti abusuafo ye twa ye ho aba ne ye ba ye de nkomodidie no ebeto so na madan nipa amede no ebedi nkomo no edi akyerem for me mamo akwaba biem enkomodidie na enachesi yeguso ayede ebe hihye so no na eye me papa eye prophet Manase word changer wono ena yato nsade afrani na ensem a ababeto apono so adabia wo Ghana fo bi atwe ne sere ne abasa eye demon breaker ne nsem ode abegu abontin yi eye papa yi wono so wabeka bi eda achese afei ena wesuso ede ne de ababebo so no do kan ne de mpo ache amenu so edi atrentwe obia eka bi obia atwe no sere ne abasa sa enti wono ano ensem no de ekoso no ye beka ne se oye eye witness anase oye ade a wonim ehu nimde enu nti ena ya twe no aba eye fidua mu ha ye ne no ebe twetwe enkomo opanyi mama wakwa aba de aba yedwumade yi eso oye mama jeoso se bia boko de Erade adom ahwe ye ni experience nti me ho ye Erade ase na so say eye demon breaker Michael Adu nensem a wode abatu dwa no papa se wate la kura mati bi pa mahwe bi so ensem no emudo ye pa na wakwa akoyi obi a wumpo de wodi kan ba ya obekeka bie yi de na ye be busa se abrante no wunim no yo oyima Erade nshira Beda sipina me Erade nshira wahwefo so a ehwe wonso wobisa masem se abrante minim na na se minim no em se friend demon breaker me won anu na we friend me phone so ka chem se me hwe net 2 na me phone adum ti na me nya enye ti me so ya pe na me use obi ko aba hwe net 2 so me ya de we hwe na messages ba na eba ti me ko hwe ya mpa na abrante bi to a o ka se asofo bi a ono omo ko wura esum na azane ne mo no mo eye na kire se
abrantie yi small kana abe confirm ensem a me medikan aba abonten aba abeka na de ma medikan aba abonten be kan ye medikan kan na social media se na me ni san krofo ya nenam asofo ya obubo binum din binum me no omo nenam obo aburuka din na wonde odi amane na ye beba ho ye obo nkrofo din bibiri no omo nenam eti no minim se sa ne ma no koso Ewurade ema me nu me ho twe me ho firi ho se eya de a metu no omo anante abosa abra ne bi se etwa se me ye nyame adwuma wo no kurim eti no eno na Ewurade ka kire me se memra bonte meka a me ba bonte ambeka ho asem e be ye nsem bibiri na abrantie dia oto a wo bekan ena amama tena se agie die hu ni se Onyankopon afedi ode ne nsa aka mabra popa na ono ankasa ni padua ne de minim no da okay ono osofo di mo breaker ne de se mimini no ono ne otum ka se minim anam da bihia ne da minhia ne da minim no da demo no enkrofo a wo bo mu di ni nyina no ebinom no me no mo anante na sabi yo on se enye ba akofo nku nanim obi unim obi su nim sai ni pantire bi a ono nim no but mimi de minni wonu di mo breaker no e wo ba bibia na won sen kan na chese ohun ne se eya ennyoma bi sei ba enye nipa no na ebi opeso ogu obi anim as na mu Nyankopon na ya ehye mo ma mo bebeka mo bepa mu kan no de ma ya mo hu ni se mo num hu no me da se me kire mu mienu on se ewiaso obi ono mu a obi a obotae a ode ya ade okay obi ha no botae edi kan ni se o ya ade ape bibia firim e wo bi nsem ni taiti no wono atena se no wakreti dia obeye ana meme die a me kan a be be sibo yi die so am ya be wi nse nyame na hye me adwensa kira ba me so minu me ho sa enyema na me no mo nante ya ekokọ so nyina no ena Awurade ka kire se ne memra bonten emanipa emetibi na je se meme die no eye enhye because me na me da me na eda yesumu me na Awurade abofo etwa me ma amane ya mi hun problems ena ma Awurade share because eya asem bia no ode na ede na hu se Awurade na ehye o se enipa bia no sabe bonsan do ye adwuma kura obi anka nkyira wa kura woto hu se we adwuma me ye bonsan adwuma patwat mase ena se nyame so do wo ye adwuma woto a obi nka nkyira woto hu se niema wo ye kyese we de enyame na isa se me ye sofo a minim se de nyame kasa ne se de nyame ginipa na bra boti ntimi hu ye o san se minu me ho e wo sa ne mani nyina mu ena ma me twe me ho firi hu a me ye se Awurade di meba bonti aba be kasa eti obi ono o ya ade a ono ade ne pe ena eye obi so ono ma e wo soro ena ahye no ena oyeti no e fa bebere no se ye onyame na ahye nipa so mra bonti meka de a eya na enye ni nguase ne mum eya na ye wo hye sanse umpo wanka na wope wo soro anim anya wope wo wanka mpo a wo soro anim no unya problem ne mo obi so ono ma ono de oso medium de asimiti se me gu nipa anim ase me se nipa din ono se nipa no na bra bonko na sabe de wuye bia so no se sanete etise ebo no utobo ban a besa bebo yo na yenua bema Demon Breaker na woka ensem bi wakwakoye sofo a woni nkrofo a obubo wo mu edin no bi anantie no na ye bestati e de fi hono mobo Kwadwo Sapon se wono ye ne yonko a woni ne ko baabi obo ejadan abruka Pastor Love Pambo obofo ne ye wo ma obubo mu din no hwan mu ne wo ma wo ne wo mu adwuma mra wo si so no me da so baba na sa asofo ya Demon Breaker ebubo omudi Demon Breaker na de minim no but asofo no bubo omudi no minim omunyina na omunyina na wonim no hwan na wone wo mo aye adwuma ni amene no aye adwuma osofo bia no kwade mso amoni di osofo be friend Ben York mene na aye adwuma da okay owo Hebron kwanso e won sawom okay osofo abruka mene na aye adwuma from Sotium last stop ediko Sotium Omanjo Cave hona sesi na soro no ewo na first asoro ne Testimony House Chapel International and they are the Crown of Glory Assembly Koga etino mene no aye adwuma da na emu no enafofo wom
mitimi nim binom a adwuma ye nim akiri kora na yetimu pon enyina hia edi nkomo e de plan gu form na obi a kona sora kwa akoye the same thing eti no minim wo enim binom ne binom soso a me kan me ne wo aye adwuma se de mabobo edi bi okay o kasa no se an mo the plan egu form no atwema adwen si bibi so o kan se ebi wo ho no ma sofo binom etimi ya counseling ansa no wa ya sorry wo yes a counseling no ewia obi asofo ebi ya invite o se bra baba ye asori no edema no no wo no sa counseling no bi onu nipa na ye no otimi fro se nipa asumesi se ni se no wa ba beka no na me so like no wa ka de akyerew na wo so ba bonten a wa ba beka ti se plan na wo ka se mo di gu form no ye plan se mo plan de mo be kwa ye ana se different plans e bi amamo dwen se de mo asori no betumpon o se ewiase no obi a obobra bi apeso tumpon na obi a wo ye adwuma bi aso pelikan ko ne nkoso enti ohunu se kwan we na mefa so a metimi aka komanim ana mapeja mayeyi menya de mepa na wafa sa kwan so na eno na ya na ebi koye kwan bone ebi koye kwan papa asem we na me ba bonte so me beka omo osofu ampaye dwa oye case apokodio sapon yi obi sama sempa but wo de manfa case apodi insho na rade me ba bonte so me kasa case apon ye video se me ba bonte ama beka asofo na sa no obehia me abom yekumi me no kasa o de komi page se video no bisho na case apon ni picture any ni video awaye edame wo hu sese ya sa o ko Facebook na bo manasi word changer bo se me shekot green bisa me bag na match champions chapel bo se me pse ho wo de hwe bo se osofo na na bisho na case apon no ni video edam wo ho adentia wo say onti asie se makoka secret na pie etu ono na egangari ya obebom yekumi o mu se obi a minim no a ono so mo na ye bie no ono so awurade atia na mana ba beka eti no sa no mo life tie na de tie ne se asofudie no ebinom ayi nyame sunsum na sinchen e no mo de adwene eni nyansa ebu nipa ensisi nipa gini nsem sika efi ni nsem eti eno no eyaduro e na wo beko na de afre nipa no aba bi go na wo de 41 na adwene waza ene like wo be fa kuntu na say ye niam bi ye yaza na fe no wo de aba abonten aba beton amanipa na waji nipa nsem sika na adenti na bosuma mo be kwa no hono no ontimi ma musika no preko na agi se mo ba mo de mo adwen ne mo nyansa bukata mo de ye etwe sika firi nkrofo o se asofudie e de pa se o ye sofuni ebo dina wo members na kita microphone jina do manimu a I'm telling you obi a wo kan have answer wo feel se wo ye nipa bia pa because o kasa obi ati o it obi ye sofo na o members a o ye proud pa na obi ho no mo a sikaduro no obekọ akwaje but ye be ye fra wo dwuma mu na di ama o okay it is asofu dwuma no wo ya o be fa sikaduro na waje no but nam asofudie na it said dia obi wo aboso kan na abro no bi so agogulishi bia bia eton ade na o say me kwaji bibi e dia ko sanity it is how mo musu di sofo no sa no mo abra bona koye o fa ne say e personal work it also otu ana mo bia say de be ya e be ya ma no onye sika agu ni butum etu no tino okopa duro no o de abetwi nipa no na edipa de ni sem sika abra na waje miracle items a fake okay and come share bebere fake me nka so difo ni Ghana a difo ho na wenum say no ma yenim mo na make on asem ne de ba ku kura ni wa metumi ni misesi mbo aka say bia sankrofo no mu no omo ye papa abusuafo o say edian demon breakers abo boy ye no ebie no wo betimi de nsa asi ne bo aka say womo eye papa na je se wo asofo binum say na ase de na che se wo say wo ye ahweye yo na ya to aso no ye nua be ma no wo kasa no wo kan se na asofo eyusu ede eye nyoma say wo no wo hono ma wo yusu mic say asimbo ha wo beka wo nipa na wo te hono na ya frɛ wa ba begina bontin wonim ho hwe
na so ye de mic ni tua wano a na wa adwena sesa no wa ye den wa woni na akwa ya adwen kro na de wa kan wa gya tum sen e na ya na esiko efa adrogie de obi koje aduro a e ya na ho strategy se bebre ene ye se obi kura ti koje for guess o hwe oba ni mu na oba di nachi obi kura ti koje ade egu ne hankin wo prum se ya na obi adwena sesa na wa gye ni nsema de ye to hu se sa azan tricks na akomfo no ye no sa magician work no omo ye de ma asofo na eno no ye de ono no ope bia so wo ye ma no na ne sunsum na nije eti asoma o kan ye ntorokra enam se sa no akoye ne ho se mimi microphone me de mo obi ana obi gina manim a o nani bom anim ana me bisa na sem pede mimi bisa na no na so o kan eti wo gina owe obi won ma wo so wa ba wo gina sofu bi anim ana wo sheki but nko sofu anim ye kwa ani kwa se ye bo shake but obi tumu duru sofu bi anim na no ho se ego so cheche hwe ye no so na ho so ewo so eye obu obi e na ode ma na eburu so e kire wo sa honhum a papa no de nam wo no ano ade chen wa wo ba ye no say asofofo no o madan like aya konfofo no ma be ya asofo ana se obu ho no ma onyamedwuma no na ye ne de wo pese wo ye ba because of emu ahohihie emu ya unti na mane asofodie ne de nyankopɔ de bia meka se boys aye bobo mu de aye kenyina nyame wo frɛ obia was called na so no ekwan na omo amane enam se mekbi kaka se obia wo botoy ode bobra obi ase obi bepe fie obi bepe so obenye sika pemba obi bebobra so obenye sika di aduane patient adepa adaka pamma ehunu no se ema na ono nkasa pena kwan bi obefa so a ode benya se sika no ebetuma to sofo ebetuma to bibia eti se saadwene ne bani panitino ye osofo a onfa ho enam sa bani tinu se ondi ewu mpe sika bia no obepe na ode ayede a oye enu ntina ya na emo nanen eye omoma ne no eye wiase afefede ene eniema ye de ani hu na wewo bi we ni bi sanse wewo bi a yebu no me ami ni bi ye mu me eti ma me kope bi eno soso no wonna ho na nyame ato de abegu kwan mu but grofo be kire o fa na obenya sanse nyame de obitumi hyene se fadi we ma me ne but obonsam de obetumi akọ acho sa de be ma wone but fadi we bra eti no sa na ya na emma omo emma ne na eye wiase afefede ene ya no mudi akire ede kokko mane kopɛ abosom ne niam bi de be hyehyɛ omo adwumadi nanka enye sa pa de a enka mindi ni se osofo nyame frɛ wa se o mane but eye wiase afefede ni sikani bre ena mo ye sa de no ne de nti na wakwakwagi we nyina na afi wo bewi na wontimi nda so hu se obonsam no wogye ade bia firi ho no mo a ode ade ma wo a ono no wogye bibi firi ho so obonsam ma wo ade ba ko a wo be ma ne bienu omo amiensa be ma no enan ebi kura otumutum ekomu nsia ne wotwe etu ebi ono mo a okogye sikaduro no etima ne kum odwan onkum ni po odwan but mo na mfie wa be se 3 months na obi ewu ono kura on ka se odwan a okokum no na ekum obi ba na enipa na ekum ni na ye ade no eso drobra na nka nkyerɛ se enipa ene wokum so they say eti no asofo no so koye sa ni ma we nyina wiye ne ye kyerɛ so ade we na abeye ka hu ni se obonsam a kyerɛ obibia wiye de but ono aso be san abohu asan ahunu na eni tina bebre ntimu na anadwo no because ono ana de ade na ma but obesan hunu na because obese de bia no o threaten wo ma bibia wo ma wo ba nanim o jaw ma tumi ya wo de se bibia ni wo kra ne oboa ba de bia ono abetata eni tina ono be ye sa na de mra to fom wo ntimi mra no so a wo se ne mekum ono ne de no sa no o sa no bonsam ye na de wo pe uso wo pe wanya eto be ya wo sa na wanya sa pepepe miracles a ekoso ewo ensori dem abrante na ama ya ehunu se dodo na eyefe kiremu sen na ya mutimi ye ema nitimi eba eya raw yesafa na nyina na obi a hwe ase wo ye live program live eyi na obi a hwe na obi ebo ne se eno ema titiri ema ye botwi ni akwa kopiemu ewo ho denti ena masa miracles a
fake as woman it me ye bro no eba abonten magana fotimi epu eba bebehwemo nyame shira o samra me no omonam no de samre no ma me no omonam no de na fake miracles no ekosopa sign na na moye no na amu se ye wo mu ahodo bebre okay ye wa dance de okay ye wo nkomhye ena ye wo enyuma hyehye so ho nti adansidie enkomhye ena enyuma hyehye adansidie ne se ebi osofo no oton ensuo anase oton oyo ana oton ku oton semina oton spray oton we na ya pe obi a ono no onto obi da sofo no onim ne da onhia no ba bia da but obi so agya tum se adwuma obeye ne se obedi adansi krum afa ade a obi eton na wakire se ade na ye papa na ono kura to obi no sei na aye ama no se ne be ya obi nso to a obeba beto sa ade ni bi eti ye onkrofo a omususu asofo no ne ye sa business na underground etu hu omo a omo de nkrofo no bi beba na obedi adansi e wonsu no ana items ho mi to ye na ye mi say 3 days na minya we na we ba ye oboa wonte da ache se mi nyina ya na ye adwuma mi ka se obi a sore dem de ye koso bia sa ba mi kire sa asofo ne adifo we no mu a abafu we no mo abaye nye mpenifo mo ye omo adwuma but abafu ye omo abaye omo ne nkuro we mu omo na sese no omo edi sa na eme nyina ba be gukuru mu a eti azan adansidie na omo adi afade no iti wa utie na oba no be drupe obeto enkomhye no omo akasa de nipa na eba ma me no wetin de nipa ba nipa do do open na de ombeba say esika wo esika kwa de ya what dey say ma me no ya frɛ na o poku ase ya frɛ no afia na wo yo bi a woni ni kuru nyina na yesa na ema no okay na ma ye omo recordings bi egugu ono mu a emrepa mu no mema mo nsa aka bi na mabobo ni nyina de eguwa mo hu adwuma a woni ni kunu no ehwe hofo eni asofo a maame na bobo mu din se wo boa wo mu na wa utie bibia bo mu se sa enye ntoro na medi na no kore na meka me manasi wa change me ntru na tie engu ni pani da sen ko ba e mo afre me am tie na me twa ntoro de ma Canada no eno abi na me to afidi kase so a meken na wunji ndi se bia ya obi ana obi die bi obi di ye wa ya wo ye binti na madan ase wugina na wo bo machi a wunya da power wunya da vim no e de kasansem oh se eye yahudie pa bi se ejapade bi na bibidi a anka me ma bontin kura me kasada okay esan se me no omo nanti ye kura no opon bibia me hu ade bi omo anya ehu bi aburu so because ade bi omunya bia na firi omunsa ade bi omunya bia na enye me hu na de ma me ba bonti ambeka saye no se ewurade na de ne nsa aka me ena ewurade a kire me se me mra bonti mekasa na nipa hu se ono ewurade e de ne nsa aka me na me nipa hu ba bia wo so otu onan esi ebo mpaye ni ba bia eni kwanse wo kro anything no say utie me masem na free na hwase nyina de ba na me motive me purpose me reason penti a ensem we nyina pie a ekosoma ye yi asofo azansem nyina pie nyina ne say eye urade na asoma me en wa kire me say me kra nkwa gie enti me nda ahintasem we yesi edi sabe me nkwa kura me nsem o me no tuwe me timu na fie ye trete me apem ye kume hwan na trete ho asofo na nkasa maka omo nsem no me so de me wiem de video bi be ma I say wo kan secret dia omo de omo pene say ono ade a waye ye bone no wo be ba bontia be kan da bi da eti wo yi ni secret pie pe e wo say ene wo yi free ho say okuwa asem na so kan wo nka bi eti ni obeyi wo free wo yi free ono ma case die eti omo de emu binum no efa nipakum ni mogasam no they are number 1 they are expert one ka say tima mo uti obesuma ama obi aba bekun
What I say? So these are the things they do. So far, by video na me de be ma was all the video no to we are. Would you be confirm playing? So on one can set me say boni onyam ye obedi me. Me see me wiam the video ni be ma. On one na kan ye. Now the we are sleep nyina nhwe say suffer party mu kasa say just because me can asofo a omo fake asem e kan ko me. It is sound of my life it here. That's what the awudie and boni and the wo mutiri. Jo na awudie ne boni e wo mutin say ye de yensem no eba na wieye. Efutuo ben kasa ben e na wo beka e de a kire asofofo a wo mudi aba abontin ya wo hu ni say wo mu emfiri nyame wo mu nnwuma a wo mu eye no ene nyame ensem ebuabran efutuo nsem ben e na de betu edwa e de ama wo mu oba hema awrade nyankopɔ enhyira wo na medication bi etofo okay na ye nyina ya hwe na me de akansem na waya ade pa awrade enhyira bebre amen awrade enhyira Hebrews chapter 11 verse 27 verse 27 Hebrews 11:27 me be kan ho me ba choma me kan se mi kire enipa ye wo wiase wo ho onipa bia wonyuma beba wieye na da wonyuma beba wieye no aho no watemu ebe hya ase me ba choma me kan se we pa wonipa bia no wonyuma na beba na wieye na that very day no ena me say watemu ebe hya ase okay kan Hebrew form na wo se na etwa se wonipa ewu prekope ha na owuo na chi no atemu da hoye den ema no se ye gitum se owuo wo hode a ene ye gitum so se ene atemu nso ewo ho obaba ye na ma ye kwa ye ben enipa ye no omo esi abrabo ma ye no mbobra no enye omo an ye no omo da so na me o bebre ye hokọ omo ko enwu ma biem ebinum kura ye nim konfa so mu wuye ebinum ye nto omo ka besi ne na so bi ka tro so owuo nya real owuo de forget man jini owuo ni ho me ba to bi kan sa tem we tro wa obedi edi ebida sanse eyade a ebi nto kura wodi wani ehu se atu obi ma okoye no wamba etu owuo yade a ewo ho ena bible ni se ewo so onipa ewu prekope na owuo na chi no atemuo da ho emaye edi se owuo ho de a enya na atemuo nso so ye ngintum se ewo ho se owuo ewo ho de a enya na atemuo nso so ye ngintum se me se eyeden ewo ho eni senti no mesre se onipa bi a wo bobra na wutu anamo bia no hunu wanamo ne ba bi a wututu asie na wo bo wo bra yie na wo hwe esum nyankopon ya wonyame a wo hire nipa no ono ankasa be hwe na wo hira am wa bra bo asiwie san se wo bra ye bo nyina na ye heaven enti ene ye bobra ni yetumi amobra pa na ye betu anamombo ne ebewu ekodi owu e kan se da eja wonyame de be hie mo na se amwa ye o Kristo ni mapama wo agidifo ayaba samre Ghana for especially emakura na ya na sebe misra muka emamu o problem mpempaibo personal prayer on pay so no nkasa be fa Bible read ya bompa ye won pay adi say wokoba bi mi ya chichira de ma no okoba bi mi ya ma ne bibi say jisa de we koye say ye betimi agya sanye ma na ya nkasa yesua se de be bompa ya wonyame betie ye na waboa ye amana sie yi e wa ade nyinam enti oba hema me bacho na asem kakra we na me de edi so bisami a na bacho kakra me wo ekan nyina no yo medawa no ase abusuafo we de omate eye sofo manase na nsem a wodi etu edwa no ehu anje se ensem no emudo enoma ekoso ewo esumase ni nyina eyade a waye bi ejai na se wo bi ba bontin be kan sense ya enye se bi anipa no obi hu na ye nahi o ebia na ye nyankopon e na ahye no ebetinya ba so se eye etan bi no wotan nipa no ba wono ne de a wodi kan ba ya wo kekan ye nyina ne eye enhye nyame e de ehye no we nyina eye se de be ya ye nyina ye betimi atu ye hofo ne hu ekwan a ye betimi atutu ya namo eye abusuafo aha ene de dwumadie no ebesie eye too much GH open ensem no bebre sei etie dia
ene ya heya ntimese so be subscribe share for mo abusuafo e wo all the social media platforms say Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter, bebia share fako na so share for mo udima wo abusuafo ewia na wo do comment a wo wadwintwe ne nsem bu se bia wo no wo de atu edwa na emrepam no ye bekenkan ede amamo midin ene ekia sikapa aha ene edibesi makram.